Chukuru mwanya mwanya kuma Tharakani bachemenie kieni-ini gia Kamatungu kiri matindano jawini na Chomba Music Competition. Akiaria mwarimu munene chukuru-ini ya Marimanti Muchomba Nderebane arombete aciari kugwata mbaru iye wabia ana bao augite aciari baria baingi bendaga muno gutegera uria mwana kuthithia kirasine bakorirwa kukuria biye wabiria baeuni mwene Nyamurungu. Paul Kabithi no kari matindano neja. Ibu watinda muthenya we mthikeni ya chukuru ya Kamatungu kiri machindano ma music festivals mono machukuru chia primary. Wasilisho la Marimanti wakatabau Mashindano marama obite ukojiru mwarimu munene wa chukuru ya Marimanti primary tobo na Muchomba Ndereba. Tulikanete skuli ya Kamatungu school day at the body primary ara tuli na matinda ma nyembo makiwango gya zone tuliaga chukuru 14 ila si yetagochwa classes mwanya cia kuthina cho sub county ila tokegwa twenio tariki 14 nchuma ino yeyeta kiume giki yeyeta kigitwina kyo na ikenda tumba kwiga twishwa timu ya Kwira County ila tutakule kumea tariki tariki gana lakini kwenda kuwa mbuga emunthe kuri na mashindano manene muno na tumbirite kuona ana baba betu bena talents mwanya ila baomba kutweka bakarerwa nacho na bagakura na bagatweka antu bari na gitumi tio gota Marimanti primary kana Marimanti school ere amona JSS inkwenda kuwa alimu berutanirite no ntobwa ko watambaru mantu magukoria talanta mwanya ilana bena cio tuonete kuri ana baye kuina kuri ana bakomba kuga mashairi kuri ana bakomba kurutha kinya set piece ukegwa mwana kuina rwimbo bwega na twara itha tukona itwagirite kuigwa tukigania tutetheria na baba emunde tio guturetete team 34 ila tuiretete no ntobwa ku present ndani ya zone level. Gabo na Ndereba akiririkania ciari gutigiri bakuika na nkuruki kwa tambaru bia wa birabirikiri ana bao kwagirite tio guturi arimo twariria ciari tubera na babe na bomeshie na batu barete shukuru na bari na talanta mwanya no ndo tawe twambirite kuona kinya mwana na kuthia kandike shairi wengwa na akareta tukamuraitha na tukamutethia na akaona mwana uyu akipresent na ikabua giki la scene fulani ituonete ana bagutunga rwimbo na rwimbo rwa rukaino na rwa karabwega ituonete ana bagu solo na baka organize mantu mwanya utwara itha tukona aciari babwiri wekira mbaru kinya talent ino na benacio ngocogera aciari wa Marimanti school nkatho nonto otire do batatu supportaga supporta shukuru na betu tokabaira iwango mwanya mwanka nationals na otiro twarona twina thina ya aciari na inkoberi bwega na ibathi na mbere go support ana na ikenda bomba gukuri talanta ciao. Kuma Kamatungu nkiripotera Oru TV Bitu Paul Gwakabithe.